Aja tak beresal ko mak beresal lo to imangi. Mak beresal pilau abiyo napaki mak beresal lo atau kapan masa mangi mak beresal lo atau talayolong itu imangnya sana. Jadi iya mitu nadene le yolongi mange ko mak beresal nilo abiyo napaki ini mak beresal lo atau. Tapahan nih Budi? Ya kok dia tapahan iman rasa gitu. Ini untuk makanya majelis taklim memang itu penting Bu. Jadi tawah makado makiro kaidan. Iya. Jadi apa dua telu tuh hukum oko sampajange memang perlu irisan. Termasuk itu Bu. Ya sange masabo narekodeni dapi imange rokok. Pahamnya? Jadi ya koletu ki masih rokok ni imange aja talansur rokok. Kata berek ki jolo. Takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar apa langsung rokok aja tak baca Fatihah. Iya mikode penano ulu na tokon na imange asalayan ni. Salamat tadapi mo pimange roko masamani menre tokong deta sabo. Ya. Jadi ya panaya sama sabo iya tu jamaah na makmunge na rekode na dapi roko na imange. Tapi aja tosi tak langsung tama rukun imang langsung Allahu Akbar. Dena takbiratul ihram salah gitu. Dena tamai sampajangnya. Ya tamai bijolo sampajangnya dengan takbiratul ihram napaki langsung rokok. Tapi ya ko sampaki baca Fatihah malas siko silalona morekeng. Napaki kata berek makota peroko imange aja jo taroko ini tabaca Fatihah tapi tapalasiban nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napaki roko Allahu Akbar.